Beta boleh guna siapa tu mai, hena guna baru taki na yan robongi kebika. Na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni na guna baru taki ngo na yan robongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya wabika na isoro ranyo na tumani o mai na vito na kabe kina tini karuai nung bongi lebu. Ena guna baru taki sekoya na yan robongi enam pula FM, enam bandua, ena sere. Sambulu binaka sai koyongo na bagaleleka ni nonde tukutuku esang ni bondo nu ina baga tutu ni ken rele subital na lawa ka boda na media industry development decree ni ambaki runondulu katini en ken ba edur na bindingi ni baga tutu ngo en parliament ni mataka ni kuwa lewe rosa lu ka na lewe ni parliament siang ni bondo nu ya na baga tutu ya ka baga tur na mosoni o Dr. Biman Prasad Eka Prasad ni buni kiana mai labeti na baka tutongo membaleta na kiana ngandrevi mendau soli ki veira na andau bola itukutuku na ngalala ke na vei baka ndua batataki ia engai somo na baka tutongo aya Sayed Kayum na buni lawa ni nonto benua kakaya ke baka endua ya loma taru taga na lawa ka baudira na andau bola itukutuku mena laki baka rita na nona kunru ki na mata belewai me baka e virkotori ena wase bitu ena nonda ya buni baka bulewa Sa bagarita ka na minista ni Sarbanua kina beboli o Faya Square ni lebu ni boli taka obiti kina bebonua so na wasa Pasifika na Ronaldol tinikaba ni bato batani kina bebonua ba Asia Amerika ke Europe tukuna beka ngo koya na ngauna tarungi kina na bosilawa ni kuwa mai be Balminder Singh endua Telangana lewe ni bosilawa kaya o koya ni tumbu na beka endando bolitaka kibunotani nandua nan rau 5.10 na pasyente ambaki Ronondolo tinika tolu tukuno koya ni laura na tumbu ni beka enda bolitaka na wasa Pasifika na tolu na ambaki saoti kina vanan rau tinika bitu poindi ono na milioni na dola dua na ambaki Sabaka tau ni kuwa na bimbe taki ni tambana kangaraba na takadaka bukambut buto na nanda benua na faikek kiberato 5 na marama nandua na kisi kayado na Ronondolo tinika rua rato na 5 na marama ngo o Laisa Halafi asenada manuapa kaneivalu wadiseba langai Amelia Bunisea ke ana langere ka rato rere na matabelewai subanikua rato mbita kini la longo na dala ni ken vakatanita kina balni bola kasa vakatau na matabelewai merato na bele mauti nandua na raunan dola ka bakatelanga kina na kena tauri na nondo bola tara ni duru bonua tauri ni tukutuka na matabelewai ni rato mbita kina lewe 5 na dala ni bengarabi ana ngauna rato dada katio kina na PWD kina ngito warita na minista ni tambangone kina ngito olai sini atu itumbo ni sa tigo na itubutuba na kena warauta na team ni rugby lo abitu ni viti na sot ni Olympic Games Rio mai Brazil na mbaki miongo tugono tu itumbo ni toka na isau ni kena warauta na timi mengole kina sot ni Olympic Games na tolu na milioni na dola ia na ngongo semberra ni sendo na fika se bandita na mata ni tu mena solia wana matambo ni rugby unioni nondo benua na bugu ni sasango na timu ni biti sa bandita kerto na Olympic Games na bugu nondo to adobo na kota final na Glasgow Sevens na madao saoti na timu ni biti na sanga merto nganga na sot ni London Sevens na moni madao ngo merto labeta ni do ni World 7 Series may tabe keri na boleleka ni nonde tukutuku mendanganga rauni na ndo bila kaya na lubenda na moni madhawa takalungata Ni sambulo binaga turna na kini marama ni bulo binaga na doro bo kini mone lewa ni so bulo binaga mone go talem no no ni wawe katalau ena mataka ena dai ena vindelana mai nei tasiri no bulo maleka bo ni milote nai soro taboa ena lomo ni bonua mai sanganga yo bulo ko Samuel Samli na nota ngona ni wawe katalau ena radio Fijuan na ndomo vitina bo gani be ena
May no kini ziwa ena bi mataka moni ti china paglumuka. Nika inamaka.